Sodom le Gomorrah khuami te chu 6 months wala kunga an nasat awangin siam tu la engkim hutu kutuarin an pummang thakha ani a It's my life, it's now or never. Tonun kum zabi somni pakat na edi sang ni nulama po hian chu mishing te chaklo na lian per mai chu mishing te hian kan la sim chuang lova siman hekin mangsual tu kan pung deuh zo ke moni chu ati te hial ane Christian ne tian no zong le no pang bera changa kum upalam thleng po a thlem na kan to na sat le kan tlu na saber te zinga mi ani awang hian tlo tura ka yin ral rin hi atul em reng mai le tununa hian kan en tun turatan tiam tlate ti ma chu tia an thiang lem na vong tlata anin nei hun ngak trang tu milar then khate chanchin ngai thlak ho kan tum don ani a kan mi zo milar te chanchin ngai thlajok taila ti chu tu thu sam ani nanga an chanchin la kho mai tura omlo awangin khovel huwa pa milar te chanchin ron ti lan ani ta zok mai ani e Adriana Lima ani Brazilian nu chelo tak mai ani ama hi sangkhat zakua somko le pakua tanga sangni sompuriat thlenga Victoria Secret model ani a modela ro po thling sang po le sumlalu number te zingami ani pha no lighting tok tak fit nga le inchi so ma sang ani ang mai sei chuan hel tu tlang wal atla chamlawang ti chu chuk a om chuan chopom ti ang tluk zat chiang ani ome amma ero chu hetiang mi hinima se kumsang ni pako khan kumsom ni period mi ni in vargin ngatin pasal anei hetiang athan thei chan chu hei hi ani Lima hi Brazilian ani angin Roman Catholic ko shana loile Catholic ruwe tak ani a cholni tin biakin ain khom thin thiang limna virginity chungchang chu hetiang hian asoi sexy chu nu pakara thil thleng tur ani mi patayan he kathluk na hi anja ngei ka baisaya minja saklo ni chuan mindu tak lo ni na nga ka ngai ti in nau thi tlak hi thil solian tak ngai tu ani bok chu mai chu anilo fashion show nei don apiagin backstage lama bible akeng lut fo ni in an soi model ni ma ka chuan mei charong bol tu nan ni tum rang thin kha ani boka amak lutuk love Carrie Underwood ani hi how great thou art le Jesus take the wheel ti la sakatang ngot po hian kan chatlang em in arin ama hi country la satrin ani a love song le gospel la asave ve ani sani panga American Idol voilina pakhat na kha ani a Forbes magazine in American Idol ni to zong jing hlotling ber ti a soya tang hian a thlen chin chu a chiang mayome ala record makta to isum sari chuang a hral to thute country la satu mai se zinga billboard chart number 1 langa ber ani nate zaimi te choi moina sang ber Grammy award pasari lai don to na te hi a hlotlina tam tak zinga kan tarlan chun ni mai se heti khopa hlotling hinima sela a wang lova a chapo chuang heklova nu thala in ngai tlom le nelom tak ala ni thei cheu ani dollar makta doi zani chuang nei tu multi-millionaire ani ti kan la soi lang lo ma hockey player Mike Fisher anen kumsang ni som khan in nein tuna hian fapa pani an nei mek ani sani pasari adai to khan magazine pakat nena pasal ka nei ma chu ka thiang lim na ka hum don tia alo soi to angin pasal anei hian ani po hin nula thiang lim alani virginity ngai lut to lo na rama cheng ni si hetianga tiam tlate ti ma chu tia a invent lat thei chan chu hetiang hi ani
keri hi Christian chung kwa chunga piang le seilian ani a chu chuan anun na sa takin kai roi ani Allah na le hosa ngate hian a Christian rin na an ne zolo ani ber mai apasal nita Mike Fisher po hi ama ang tho Christian tra ani ve a nupa ni om tak reng an ni keri hian tun ma po khan an pa nita Mike Fisher nen hian phone call tlangin Bible anin chia chok chin thu asoi an fa te po hi Christian thatak nia an lo seilian theinan tran an la nupa le bok ane keri hi a Christian rin te thu bolova a sei chon sa trine wang hian du lo le soi sel tu Paul po atong tam ve le a amai ro chu he arin te hi a funds te ne na le rem chana pianga share a thul pha chuang lo pathian la hi sama saber tu kanilova sanunung bertu po kanilova kala sa fau bukang yangai thlak du zong ani vak lo ani hlau chuan channel imetson mai aniang chu ti in Glamour magazine ashil ani tuna hian pasal fanau tanen lim takin an chung ko in an khosa so meke Jessica Simpson an hi tun lai hi chuan alar lutuk talova kumsang ka zakwa sumkwa top lam le sang ni tir chovel kha alar hun wang lai chu ani taber hit me baby one more time ti lalar pui mai tu Britney Spears titele Christina Aguilera te honen la rol chokha anni alar wang lai tak kumsom ni pani mi ani kum sang ni pani kan Nick Lachey nen tiam tlate anti a kan ngai thlak masa nula pani te ang bukhan Jessica hi virgin nga tapasal nei ani hei hi chan chin toy chu ni ama hi pastor fanu ani angin Christian chungkwa tangalo seilian ani a kumsom pani mi ani line apain indian na zungbun anti mai purity ring ape a pasal nei ma chu tu ma mu pui lo tur ani ti zirtir ani thin thu Jessica hi na soi chu zirtina hlut tak a hriat thin chuan anuna kai hroi hle a jip nung khoi khoi a emo ka theng hlim na ka lo hlo mai lo kha van nei ke in ti hle ni in nei hun lemom tak ka ngak soka ka lo mani ti in Jessica hian soi apasal na zuita nikanen hian kumthum zat anin ngai zong mana nika chon heti hian soi har sa chu ka ti thin khop mai ma se adu thlan na chu ka za sak em ani ti in tiamla te ti ma chu tia atheng lemna ohum tral chan chu engdang wang ne lovin Christian rin na tak ani wang ri thu Jessica Simpson hian soi Kevin Jonas nula thiang nim pathum chanchin kan ngai thatopoka tlangwal lama in lut veng miang Jonas Brothers kha kumsom chung lemta te ka chuan helama po khan an lar ve viau khani khamo an lar puile kan nula ten an lo star ve chan pakhat chu thiang lemna zungbun purity ring an bun tlat mai kha ani una putum hi Kevin Joe Nick Jonas ani a Nick pe hi chu Priyanka Chopra pasal ni in India mak pa ani ve tak hel hi wandoi thlak takin ganti don ge ni an vai hian an purity ring bun thin chu sangni som nei chovel khan an da thata a an zinga no pang pani hi nula laka an tang zo lo zi ngal zat buka anupa ber Kevin Jonas hian azung bun hilip thlave ma se sangni pakwa khan kumni chung angai zon to Daniel Delia Sachu kaushan dan khatna in tiam tlate ati puizui ta thung ane an ma ni le pathian laka an thu tiam ani ti in an zungbun chungchangi an soi trina hetianga tumsho tak an nei chan chu hei hi ane Jonas unau te hi pastor fapa ani a an chung ko in zirtir dan le in kai shoi dan ta chu a hriat mai ome Christian rin na te chuan an nun a kai hroi zui hle ti alanga amai ro chu anan lar chawa sumle nula ten aron chhota ka khachuan mishing ve bok an lo ni ve tho awangin Kevin ti cholo khachu an thutiama an ding lo zui ta ani tumna an nei ve shim po kha fakan phu Kevin atanu bai kum som chuang in nei to in fanu pani an nei meka an chung koma tanga alandanin an chung ko hian limang ti hriat thei ani Julian Huff
Nan hi kan tlatlang emaw chu ama hi lam thiam lem chang thiam zai thiam ni tel bok ani a kumsum thum pani na mang mek tu ani sani sompukwa American Got Talent apo judge pakhat ani ve ngei to kha ani hi Christian kausan makle dangdai tak pakhat Mormon chungkwa tanga piang le Salian ani Mormon ho rin na dangdai tak te chu eng poni se ani Julian hi anule paten thelim na von chungchang uluk takin anzir tir thina chu zirten na chu vong rangin milal e hausa lo ni tang nuwa po tiam ta te ti ma chu ti in ain vong thlata he tu tiam wang te po hi ni anga angai zong ma sa te nen ai ngai zong rei lo theile ti an soi kumsang ni som panga achar ice hockey player Bruce Lake nen sang ni so pasari khan kumsom ni pukomi ni in tiam tla te ti in khiang alo oi ve ta a thianglim na hi anin nei zan thleng a hum ane in ema 6 man hi mi mal du thlanna kangaya amai ro chu ka du ri lo kan ti tlat ero chuan thil that taka kangai thung ani ti in Julian hian soi Ali Brook ani mai che kan ngai thlak ho zinga nula la ni om chun ani a kumsum ni pasari na mang mek ani ama hi Christian ani ti han chama sa phot taila a thome sani sompani X Factor atang ron la tanin nuladang pali nen Fifth Harmony Group siamin anzai ho thina sani le sompare thleng khan group agiran kal ho ani ali chanchina tang hian milani le mai chiani boka thenglim na von tum tlat bok chu thilin kal le in do takani ti kan sir chuak theyome ama in pondan chuan an lar tir ama polano pangdeu lai te khan anma ni boy pui tu company ho tu atangin thlemna tuinai lo tak ato thu asoya ani ang aizon na akong zo chho chel na tura chuan athu tiam le aizon na in melo tia sel tu aton thin tu seibok ati la hian adu thlana za sak tu tam tak om te chunga alom thu po soi ani thianglim taka pasal nei atum thu le ala virgin thu hi October thla sangni somni loka apuan ani hi thlen matok lo ani bik lova he akong zo chho hi dolian kala thilut om tak muang ani leichu ichak viawa amai ro chu I poisa khori idu siang dau hi thlenma local te chu ne tumin ka be thina thil dang zong poina ane theilo ni chuan ko tong trai mai thin ani ti in a soi niza thlak angreng tak mai chu ali hi virgin thi lau mo mai lalpa virgin in min thi tir su ang che hun limom tak kaman pui tur pasal thatak min pe ang che ti a tong trai thin thu a soi bekin hong ngai an nupui pasal nei du te ne na thu cha chu hei hi ani virgin an nupui pasal nei ithlang ani chuan ti lo tlin ngei tumang che engwanga chu du thlana thlang chunge ini reng bukla tin nangma chauka he thu na siam tu le har sanna enge motok tu ini lova nangma ang midang tam takanom ve bok ti shareng bok don nia har sat chang ombuk ma se I theyani ti iring ngatlat don nia ti in Tim Tibo he channel po kum tir lama kan ngai thlak ho to tlangwal chuan tak ni thin tun thua pa chuan tak ani zui kan bei sei Tim Tibo chanchin hian hun ni lo kha donang miang Tibo hi missionary nu pa fa pa ni in Philippines rama piang ani anuna pailai hian na ina thlak boka naw chet mai an lo awangin titlamai turin doctor ten an rona titlovin apai tlanga Tim Tibo chanchin soitur kan lo nei phata ani amai professional American footballer ni thin le baseball khel zui le tu ani a hede chung hian mipui ma pathian thu soirang bok thin ani inkel anton ma a thing ta tung trai thin ani a he thing tung trai hi Tiboing ti na ming anwa saka amit noya Bible bung le chang ada thin chu ala pui le bok thin Miss Universe Olivia Kalpoi tak ngel pon Tibo ke hi a phet zolo ni om tak ani a anin chen ta hial reng ani kha sani som pasaria aton Miss Universe tho Demi Peters nen sani som ni kumtir lok khan kaushan bekin hongein
tiam thate an ti dun ta ani kan soi to a han soi non le ta ila ama hi a leitlinga a mel a tha a hausa a alar tel boka kan zinga then khatanga si ke puitur zonga tu emo thlem chiam mamo mi ni in alang lo asom ni hau lowin anin tlar pu tang chu amai ro chu tiang thil ti de chu nom ne le ka ngain sira an nola arin na nget taka dingin mi en ton tlak tak ni chu atlang ta zo ani heti ang mi ron ni thei chan chu engdang wang ni lovin anun kai hroi tu tan pathian thu aman tlat wang ani le thilim na hum chunga nupui pasal nei ta tam tak zinga tlemte chanchin kan lo ngai thata a khutlang lamram changkang Christian rin na te adak chho tak na mun na le Christian ne lo shim rama te chuan thianglim na lo lowan nupui pasal nei tum thlat na hi atun lai lo chho viau to ni in alanga kan ram ngei po hian thlir taila hemilam ko han chapo lar thi kan ni in alang love eng po chuni se Christian ne lo telaka Christian te tidang lam tu Biblein thianglim na von chung chang a soidan hilo ngai thlang miang pathian du zong in thianglim na tur chu hei ane in ngai ban san ola pathian shelo gentle hote anga hurkonga chak lovin thianglim le joimoin mani bel wong thiam theuro in ngai hi tlan san ro mishing thil ti swal tin reng hi taksa pon lama ani mi ngai mangai ro chuan ama taksa chunga athi swal ani mi patar mei che khoilo atra ani nima sela in ngai na te a om thin awangin mi pa in nupui big nei theu sela mei chia point pasal big nei theu ro se in sumna nei lo ai chuan in nei tur ani hurain in nei chu athazok sia le kan zinga hian dan khatna virgin kherai nei kher po hi tia gauran dan siam chope motia soi nom tum kanomem kan van ram kalna kong min ko mu tu bible chang kan chial ta atang khan thianglim na von tlat nuwa nupui pasal nei hi gauran siam chop mai ani lo zia le kan pa pathian ngein kan ti tura soile phut ani zo kani ti kan shemayo me atom nan hi longai thlang miang bekin hong ngaya in nei thelo kanomem kan lo om ani po in hun liam to nu chu theingila malam pan atha kan pathiani za ngai theile ngaidam nanga tak tu ani ti kan riat khamo ngaidam kan dil chuan kan hun liam to chu a shereng to lowang nupui pasal nei silova he thilat lu fo kanomem voini khatluk palhi chu mishing kan ni chungi chuan a om fo alom a mai ro chu kan tluk zin lutuk fo ero chuan kanin en fia ve deu atul ti na ani lal davida po khan awai khat nu a kha chuan minang tu ma awi re le zui tak lo kha nula tlangwal tleiro le rol thar virgin ngat kan lo mem kan omani chuan i thianglim na kha ngai hlula mi tha le idam chung ko pui turatan chau in ser thianglim reng ta che Christmas ulok zan kumhlui thla zan Valentine's Day party zan tiang reng vela shia le biak zui le manglo tu laka hanchan mai atan chuan awiyom lo tu ema chuan an ngai lut sak che in an fak kher lo che ani theye amai ro chu mishing nge ti lo mitum pathian ti hi in zot non fo don nia